Yeah, Luani EFC, excellent, honorable chance survivors. Joma Paul Gimero Nyang, Nama EFC, excellent, honorable chance survivors. Oberu. Joma Paul Gimero Nyang, Nama Ana Beru. Okay, bon yang Nama Ana Beru, ma bear the Ben Frupe Kanyang. Uku Kui Gong Ukari. 2026 kong ukari coba yang nama EFC excellent honorable child survivors uberu ana beru dano malu ba yo chima milok pia chuli laten malu ba yo yer milok pia chuli gen madiu a chuli ana bikati kiko enoni wen abitiero kuiji abitiero kuiji pupu dongo ma che ko pa chulo wen ana bedu gidi dele lok mo ken madiu a chuli magitie ka mungune ana abi kelo iyam an ia piyum EFC excellent honorable sons survivors ye piyum ken ma churi gitie ka dano kwere kichan a churi gitie ka dano chan mateka dida ar pegi nan yo mo me konyogi ka boss me go team bana tie ka lok none lu menge mukene gitie ka yato boss me go team maraja dida lok me yet kong we go beri ongo beru ki wich me kweri ongo beru chalo badiru horrible boss me go team amare daga wuri level mamigi an pat wer tele kiri yan yin le buli pat yini dar mai dir nyima Daniel Soka Daniel Soka ini diri le buli diri an let me yet me miu well berry let me yet miu is social media well berry horrible boss me go team lok me yet well berry yene down my dit ruột pa chori ruột pa lao ruột pa lu ruột pa luo kai ber ka loko lep ma win ne dong pe mer ti pe ber yot kai ber ka puru lep mo go ma dong win ne dong pe ber yot horrible boss me go team yena mi waro a mini waro pe ngo mai tim pe luo so lok me yet horrible boss me go team polo anone pe konyo wang la ming soka o mere gera ki bia char ne ten anone gera bia char na mege yo me bia char pa dano pat yo me ke di bia char mi net yo ke di bia char mi chatu jai te bia char pat sip so pa soka maro yer mere de social media ni ko do megen so a lega horrible boss me go team lok me yet well berry ini dir ki followers mata garida so ka ina ga ber ka lok me yet ruenyo waro ke kumi honorable boss me go team so won jo man mo mer nyang na ma EFC excellent honorable chance survivors ubero ubon yang ka kuyo karo ka kuyo karo ni pop iro bon yang EFC excellent honorable chance survivors ubero nga yang yo mo kere kita me anati simple mere kenyu yo mo kere ta me ana bier me ka balu chawa na mere YouTube
an pa bion ka balu chawana YouTube. So bunyang an ka kui ukaro. Bunyang an mabe adida. So an pa wiru kirma wunu na kere ke an di social media an pa wiru an adana madir dana me awara ka nana me kiteri kumanyo kitirna ka ta mer ni ana te simple mere kenyu so bunyang mabe ni an pa tiri mun jo mu ker ma ka chayo an bunyang be mabe ni an le bola pe le bol mi miu le bol mi apoya le bol mi sati YouTube no le bol mi men YouTube chan saka ana pere le bol anu an pe ka yenyo subscribe mo ke kan YouTube dari TikTok ben ana pa ape TikTok mera share me to pastime era YouTube ana bieno a logo so an abe bieno ki log ma kwa ko log a chori abe logo ma ta rida era ka be kor kui kong o kare ya be cha ko log yen ma ta rida che bu ngeu nga mo ber EFC ngene log ani tika doni yeru ma ba rida mi utamo ke kan an pa mero barakan dan kai len ni yer an pa na standard cho me comment mo ma penia ya be yeri o kuji abe yeri kuji be yeri kuji po bodong ma che ya be kwani ka kele wuj mi le riyo no wuj mo me riya ni ka karo bera sai tira be yeri kuji che be nyanga ma ana beru so comment mo ke kan pa mero ta mo ke kan pa mero bo ngate mo ke kan beri chana chur me ya pa ke tika ne ko ki maraja dida kalu tera ki pe ke tera lo ke char gen ma pier ta wer musebe utawne yu wer musebe ga gwata tera lo ke anu char gen ma pier ta cho wango so an pa mer ballo kui bangate mo ke kan e wangi an pa mer kui kong o kare la tera ka chiela rechia bi wajo kuji bi tiero kuji kui kong ka o kare pratika woro pe kui so ana bidu lok ma pier ta in pe ken luani EFC excellent honorable chance survivors from Marke Kadu